Assalamualaikum semua. Dalam angka umbi, antara benda yang paling bahaya ialah yang mana budak-budak mula rasa usaha tak penting. Maksudnya apa? Sebab apa? Yang dipilih ialah mereka, bukannya mereka yang paling layak, tapi mereka yang paling rapat dengan coach ataupun dengan owner club ke, for example. Saya nak sentuh satu isu yang mana saya rasa ramai coaches nampak ataupun alami, tapi tak semua berani bercakap. Isu yang mana player tertentu asyik dapat kelebihan dalam team. Okay, let me set the context. The context is simple. Kalau player tu committed, datang training selalu, attitude bagus, memang berbakat, it's okay dia anak siapa pun, regardless. Tapi yang kita nak cerita ialah yang datang latihan tak konsisten, KPI tak jaga, komitmen tak sama macam orang lain. Tapi bila ada tournament, friendly ataupun any kejohanan, nama dia lah yang naik. Lagi susah bila kebetulan player-player ni anak orang penting, anak coach ke, anak owner club ke, anak orang besar ke, atau anak sponsor. Akhirnya coach, parents, player mula yang nampak benda ni mula question what's going on? Kenapa yang tak layak asyik dapat je? It's just because dia anak somebody. That's something yang sangat bahaya. Sebab bila keadilan mula hilang dalam pasukan, yang rosak tu bukan sekadar pasukan tu, yang rosak ialah trust, kepercayaan, yang rosak ialah semangat budak-budak yang betul-betul bagi komitmen, yang rosak ialah budaya pasukan. Saya nak be clear that budak tu, player tu yang kurang berbakat tapi dapat tempat selalu tu, for me not wrong. Okay, sebab apa? Sebab budak tu cuma ikut sistem yang dibina oleh orang dewasa. Okay, kalau budak dibiasakan tempat tanpa usaha, akhirnya dia sendiri yang rugi sebenarnya. Sebab dalam bola sepak, dalam dunia yang sebenarnya, especially bila you go higher, tak kenal siapa ayah awak. Okay, bola sepak akhirnya tuntut performance, disiplin, consistency and attitude. Kita ingat kita tolong dia dengan bagi laluan mudah, sebenarnya kita sedang membunuh dia punya mentality dia untuk survive dalam dunia sebenarnya. Kalau betul kita nak bangunkan player, perkara yang mesti clear ialah training kena sentiasa datang, KPI matters, effort matters, your attitude is matters. Kalau ada pengecualian mesti ada sebab yang jelas, bukan sebab dia anak somebody. Bukan sebab apa tahu, benda-benda macam ni sangat merosakkan. Kalau kita rosakkan benda ni sebabkan dia anak somebody, because of the political club, it's susah. Coach yang baik bukan saja coach yang bagus dari segi taktikal, tapi yang berani berlaku adil. I know it's difficult, to be honest. Yes, it's difficult, but coach, you need to put your stand on this. Sebab dalam grassroots kita bukan sekadar pilih line up, kita sedang mengajar budak-budak ni semua maksud tentang kehidupan. Kalau you usaha, you put your effort, you ada peluang untuk berjaya. Kalau you tak usaha, macam mana you nak berjaya? Alright? Sebab benda ni simple. Kalau kita gagal berlaku adil dari mereka umur kecil lagi, jangan terkejut. One day budak-budak ni dia hilang kepercayaan pada coach, dia hilang cinta kepada game. And paling worst sekali, yang paling teruk sekali, which kita tak nak ia berlaku, ialah mereka membesar dalam keadaan mereka merasa kerja keras tu tak bernilai. Kabel lagi penting. Tak nak macam tu. Okay? Yes, bola sepak bakat tu penting, tapi keadilan dan development pun penting. Alright? So I really hope that benda ni sampai kepada coaches, kepada owner club, kepada semua sekali parents. Please work together to stop this kind of things. Barulah kita boleh tengok bola sepak kita akan melangkah selangkah lebih tinggi, lebih jauh untuk maju. Alright? Kalau siapa yang mengalami benda ni, nanti boleh komen dan kita boleh share pengalaman masing-masing. But I really hope that this one should be stop. Alright? Assalamualaikum.